Mentah kesengi ke Nyautrap Integrated Territorial Organization kala penlong da kajingat padba banit berat da kisentiu hakmat ke main office sekretariat pada hakmat ke office terekam ke political party ke BJP bat NPP kum kadak ban penramjur ya kajinja ke bala adab ja hakan riu terik jung risau ya kajin syat tiagas jong kinong hikai ya ketiga kajingat padba la sedang namat kiang nang ba ter pasca sekretariat Share Residential House UCM bat NPP office bat penkut pat haumat kiang nang ba. Ketiga jingat pat ba kalong shi benta ban penkela bamut ya ka sorkar nagi kambam man jongka. Kalong ru shi benta ban penjam daw ka sorkar ka juk ka por ka seng keradawan ka sorkar bakan weng kam mardo reki armut ki pulit ba pendun kam tiagas hak jinga ki kinong hikai. Hakate jingat pat ba ka seng lawan bandon lang kinong hikai ka seng HNYM bat ki dikot ka seng bat la penlong ka jingat ka bajai jai. Hakate jingat jengki layo I babun ki office sorka bat office political kila khang kerdap lut. Menakan dia berkikir pada ikan tegi di luar lapis perasaan berat pada saya kerum yang lain. Dia mengapcet lagi, kendai kecing bombi jongki mentah kasi kendai bagi suatu bah kila bakalah. Amdai mengapain lagi, kendai dia bakal shot kita diksuat napo sekretariat dapat beli dah. Lau ki ong dat tahap dat bet gawiar bet. Kilong ay order di kiway ni takung pasos on open information bangilo lang gidi kilong he hi ndai di kilong red wat wala kataru itu ki boshim hi ka anyang hakti ki depan suspend let him suspend prepare for another surprise ya kata tingi gubernur sura ku takli dengan sarkar aduh tak kena suspend lo igini ki armut kenang begini kelaba mut bagi wan jeng tiru bakin stroke ba kedai kari jong ipa mei ke jongi kedai kari ke jongi jongno try kendrat ai ko boringi bagi nang nes khamat ban yo kun susu ya kani ko pop ko wan telep kani ke jela ko jungi kun ba me la pha ingi sakane sla perthai ba ngidon ke jing dapram kat bangi lentrai ngelala bentrai bang la singyang banyadai ke ri bang jang jumriu ni ngilolong ban ki bakloi bang IT wat ke jing im lojong nang bekas kanai ka peteng ke jungi kanlong ka basengan kau ko kanlong ka basay ba ka peteng kan sa kan mau ba dei hakapor madon gi khon dap sanrang ka bri nyu trap lingba ka lama jong ka hito pat ka jong ka Federation of Khasi State ka bla IMC ba kinuman kerdem shu halum jing tem he badai host nam khat khandai spa krap khandai ngangalangat nadu ka blackout wat hadu tu kapor kajing isi ngayo military batu pulit ngal along kumbi isi ya kaen ngal dang saus nem ngal anut pan kawang mau tengam pa gitu konsep gitu bilang redu indon kaju kata ka bensin ban isi praja terbiu ngam pa syu ndala su hamni tengong kini sarkar kadi sab kanu wat itu di bad ya ay tiru di ban sutu ba nile kunno ban tem pe kumbaja mentar sini kim perwo jadi ki penteri daki he petrol hagading kadang jo jangan internet lihat nanti si sepak si persen kami kesulkan kalau sedang berpendam kekemat jong besur beri nyu tang kita hidup pat tosolkan Bekle Demonic Alliance kunkloy no ya kan ka report nung kunta mat susu jigi beper ibalong kakum kademokrasi rai bat laga phile siliang ya kan ka an hoklong breu man breu kunjungi dan pumbangala ong himene ngam senraindra kan ai bat nagi demokrasi rai yo wi pumui pat jong kacat breu ku sebelum share Bapak Asri ulang yang ini kulit dia ni apa?
Lejong,